Francis anwenya kuchamuka nisenge na ufanilo vile umefanana hivi bwana. Sasa mimi naona ni amekuwa vibaya. Wewe kinyasa yako na mimi lonyo. Wacha usianze mambo na kinyasa. Umeona hii mahindi? Mimi si mjinga. Tuko tunaenda kuuza korokoro 5. Alafu yenye mebaki tupeleke fungu la ku. Hiyo tano tunagawana nini? Tutapea kwa sadaka. Tutakupea kwa ya sweet. Sawa. Rakumukongo rero. Bags tunaenda na ina. Umu isinoho choice, umu isinona kimipaka no mturukana inewe sini. Umuturukana ino wa. Wachana ni kuita muturukana na unamsalamia. Wewe nyama. Hakuchamuka ni samayi. Hamuchamuka nsasu na musutiles. Ai baulile bali mukanisa bali yenya kana kurusha fungu la 10 na akata yakoseka mahindi chikorokoro 20 konge. Oli kama mahindi chikorokoro 20 wa musungu. I wonder. Ewe winyange we 20 uyila wai? Mai upimira wele. Kama mahindi kana yisi ya munju. Lera. Mai upimira wele. Upimira wele. Welo yukecha anje kila matoro musungu. Kama mahindi kasi chikorokoro 20 uyila wai? Kama umeanza kupingana na kasi ya Mungu mama unaishi katika nguvu za giza. Bono mwana uyu. Wele kashangu lile sechiyembe kukecha. Hanja ule ushororo tamai. Neongozi wasitile kama Mungu afunyikira yani warurano wati bilano muturukano ino wamisa. Francis enda niko nakuja lakini tuende kanisa. Sawa nipitie hapo. Omwana ofware chikofi ya machefu ino bali niyo hobolo hamucha mkanzo musungisi ya munju kama hindi. Malako aloma na hone nawe Mungu munoto musungu. Mai malako wasi makulanga bana babeno oli baturuka. Naso bonanga afana salu muturukana nieta. Na nono mai wacha nikuulize wewe swali kweli. Sina sikile wewe ulipelekanga maharagwe kama yaye kama rwaha. Omusungu sendiso byalanga makanda Mungu mu. Sendiso okula, sembila mukanisa ta. Ewame ino niyo amana kiminyasa wicha kukulaka mahindi kaseba hoyila mukanisa. Mai kwanze wewe. Natabeso obula kuchikorokoro chibi. Na khawulila bali wewe ngo wikholanga oli khochana kamahindi khoyila fungu la 10 bali uchichanga wana bangala wanjile khunywa changa. No musungu isendi mao. No oli mai wange onywa changa. Khola sio nenya kubelese mao Mungu muno so olanduka khote so oli khosichinji wambe isike muno tawulo musungu. Mai uchana wikakata mumo nuli stili waya khanula nywe changa kama lwana wikholombo bukofu mala yuara stili omukhana. Wewe ukukosana. Sakukosana khote. Euni wa habolo lucha mukanisa no khoyima sila. Mai newe sina siakilo aloba khucha mukanisa khanula nywe changa changa. Nje mukanisa nende pastor yenyo khola sisa wenye na asaba sabya khulya oli okenda asaba sabya khulya. Khabolo. My lord. Kuli nyanga mali silingi 200 ngakuchechu mabili 200 ngakuchechu 200 chamile kuli wa mwezi. Ewe mai na amanyile kama khwakongo akana ne wele wakakameka ka khuchenjile kama kesi. No one be like above God. Let me tell you. Ochano obona umundu wabunwanwari afana oli muchurusi. Kafare kimirasto rastafala bali ali mimi ni Mungu. Kwa nini yeye ni Mungu na anataka security? Ndio baba si chinji kweli. Nimwambie mama ameanza kwenda kwa huyo. Mzungu wewe ndio upewa bana. Wewe ndio.